Hey wey'ngane zawethu, wey'ngane zawethu, ngithi nje angibonge kakhulu kulaba sebefolowe i-page lika-Star Sami ngokulandela ama-video lawo esiwenzayo. Ngithi nje kwande, but kunesizathu-ke sokuthi ulilandele, ingoba likunika more information obungayazi noma obungenayo. So nina-ke eningakalazi leli page, please yani laphana kwi-follow section and fike nililandele because inayo information engakusiza throughout your life. And again, nayi nje enye information, sinama-program awu-2 same time akwi-discount ngendlela eyisimangaliso kule nyanga. Enye inesikhathi eside iqalile, you've got a month in discount, shuthi izobe yenza 2 months. Omabili ama-program i-discount yawo iphela ngomhla ka-22 kule nyanga esikuyona. Ile program ekuthiwa u-Digital Boss Academy, i-e-learning-ke leyo, ngoba omabili futhi ama-e-learning course program. So omabili-ke njengoba ngitshela expire mhla ka-22, u-Digital Boss noma ubizwa ngo-DBA usuqeda inyanga okwi-discount. Uzobe uthathe yesibili le ezophela ethi ngomhla ka-22, bese kuthi kube no-Digital Powerhouse, ingane entsha leyo iqale this year, nayo futhi ine-discount ewu-50%, shuthi i-half price yemali i-normal price, nayo uvala ngomhla ka-22, iphela ngomhla ka-22. Amalokhu-ke ama-program lawa noma ama-product esinawo la ka-Star Sami, okwenza ukuthi bonke labantu laba aba-close to 5,000 asebe-followe leli page bafune nabo uku-understand ukuthi kahle kahle yini le yenziwa uStar Sami. So now follow this page, you'll get more information ngesikhathi siyako live and ngesikhathi siza kwi-information enjengale. And again, ningakhohlwa-ke ukuthi niye kuma-comment section niyo-understanda noma niyibuze lento eningekho clear ngayo. Thank you.